laseRoma verse 8 soqala verse 31 ulandela abangani abaneqiniso abangani bamaziyo uJehova. Amen. Ngoba ngaphandle kwaJehova thina asilutho, thina uNkulunkulu usinikile
emiliyoni balethola amandla amasha bengakhathali bazalwane, amen. Asikhathali singabantwana bakaNkulunkulu endleleni, amen. Asikhathali, ngisho ngathiwa ususukile la wahamba wayofunda le emazweni uyaqhubeka la ugcine khona ngoba uNkulunkulu usinxusile ukuthi singakhathali. Sinamandla amasha, thina wethu amandla ayanuweka bazalwane, amen. Noma kuzwe ukuthi amandla ushona phansi, but uNkulunkulu ngisho ngathiwa usuyimele manje, usuyabona ukuthi hawu impilo injani, ave kunzima ukukhula bazalwane, amen. Kunomuntu omusha osaphethe abazali usenzela izinto. Ngake ngathi ngiqala ukusebenza angithi bazalwane bengijwayele ukuphiwa imali. So the time ngiqala ukusebenza sengivayela imali manje, sengithi imali yami, amen. Kubuhlungu uyezwa ukuthi hayi abazali basacrifice ngale ndlela yokuthi bona basale bengenalutho besacrificela thina asiboni. So bazalwane ngisho ngathiwa uthanda izinto kanjani singabasebenzisa abazali bethu sibasebenzisele ey'ntweni ezizobagqilaza, senze ukuthi thina siqhubeke kangcono because one day uyeza nakithi bazalwane, amen. Asihlonipheni abazali, thina uNkulunkulu sibe nenhlanhla yokuthi sifundele esontweni bazalwane, amen. Iningi intsha la idukile bayiphumele manje basenathambe babeke indawo abanendaba nokuthi kwenzakalani emhlabeni bayipruvela bona. Ade ngihleka ngesikhathi sirawunda la ngiyasho ukuthi ave mnandi kuba khona kaNkulunkulu, amen. But esikhathini samanje sehanjwa ngolayini, sihamba ngolayini bazalwane, amen. Thina kodwa sihamba ngolayini ekukholeni kukaNkulunkulu, amen. Umnandi bazalwane ukukhola, asingasuki kuye. Liyabuza izwi lakithi yini engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Liyabala ngabe indlala, ngabe ukuhlupheka, thina singabantu abasha, ngabe ukukhula. Ukukhula kwakho akungakuhlukanisi nothando lukaNkulunkulu bazalwane, amen. Siyashintsha vele wonke umuntu emzimbeni idaliwe ukuthi unama-hormones, uzoqala ibhesi masuno-13, 14 years, but akusho ukuthi masuzokuvoida njengoba kwakho nawe usumnumzane ekhaya sufuna ukuphatha usumdala, akusho ukuthi usuleveli yokumnumzane bazalwane. Yila khona okumele siyikhumbuze ukuthi ngabe lokukhula kwami kuyangishintsha yini, kuyangisusa yini ebukhoneni kaNkulunkulu, amen. Siyababongela abazali bethu ukuthi kusukela sabakhona bebesendlini yokukholwa namanje basekhona bazalwane, amen. Zibashaya bakhona babile, thina sizohlula yini? Thina sithemba labo, sithemba likaNkulunkulu ukuthi one day sizomisa lelizwe leli, sikhulume nezwi likaNkulunkulu, amen. Esikhathini samanje sekukancane ukuthola umuntu okholwayo bazalwane, amen. Ukukholwa kuleyo ndawo vele ube mhlawumbe kube nabantu abaflubi unezelelile ungakwazi ukukhuluma ngoNkulunkulu because wonke umuntu akanendaba noNkulunkulu kulezi nsuku, amen. So thina sithuziwe ukuthi sibe khona ebukhoneni baNkulunkulu. uNkulunkulu wethu wasifela njengamanje sizobungaza la usuku lephasika. uNkulunkulu wasifela nje kune-freedom njengoba uMandela wayejele eyofela izono zethu enzela ukuthi sibe ne-freedom emhlabeni. uNkulunkulu naye wasacrifice indodana yakhe ukuze thina sibe ne-freedom. So bazalwane abantu abasha sibancane but uNkulunkulu angathi angasipha lawo mandla ukuthi siqhubeke lingafi leli banga lethu mase sifika kithi bazalwane, amen. Siyambuza nje uNkulunkulu sisengabazalwane aqhubeke abe nathi nani bazali njengoba nikhona la manisibone singahambi kahle endleleni nisitshele bazalwane, amen. Esikhathini samanje abantu abasha basafuna ukutshela bazalwane, amen. Umuntu ukuthi makukhona mhlawumbe umngalane ohlale nawe phansi wabonisana nawe vele ngiyayeka mina isonto ukuthi bafuna khona lokho ukuthi basijaje bazalwane, amen. Ingoba bayasithanda bazalwane, siqondise endleleni bazalwane, amen. Angeke
ilanga selishonile. So, seliyintambo kumphathi wohlelo. Amen. Ngiyabonga.